Kuuma mweri wa kenda mwaka muthiru guku thibitari-ini nene ya Kirinyaga nikuo gukoretwo kuri mucii kuri kamwana gaka ka ukuru wa miaka 6 akirigitwo mahia kumana na mutino wa mwaki, na ndio alikuwa na 2 to 3 superficial burns. There was severe burns. We usually classify the burns in different degrees, and there was still hope that huyu mtoto vile tuko kwa hospitali ambayo iko na vifaa vizuri na all the requirements are available, we had hope that one day mtoto ataenda nyumbani. Ritha wa kamwana gaka agitariria uria ugwati wa makorereire mari yothe nyumba riria mutungi wa gas watuthukire. Nyumba yari bana mwaki mutheri riu thina uria wakiribo aya ange ndakimabonorire no mwana uyu ni acokire wa kubana tare bitha thiini wa giti tandu ecirika mwaki kaka wa indo oguo riu kumugira tandu kwari kubana rent na gutiari nginya kindu ndwari ukinyite thaburia ciari nginya thaburia ikameyoti tandu ira ciarutwo ciari meyotete riu mwana ukumugira yari nditine na muno tandu arekomeirwo ni mabati na mabati macio mari mabio mari mabana rent. Rutikoretwo rero rugendo ruhuthu no gutire muthenya ono umwe muciari uyu ari ate mwihoko wa kuona mwana wake agicoka mucii ari mugima. Nini gikeno giakwa ni kuona riu ati tu maboru na ni turabota kwaria tandu mbere-ini nginya tutiabota nginya kwaria tandu nginya kwaria taru ni ndabite abo kwaria ngeigua ndirabota kwaria ni rugo. Teneri wa ataramu matiganite ya urigitani niguo guteithiriria kamwana gaka gucokereria ugima wako wa mwiri na kuheo rutha ainuke ona gutuika ni kari fataraga gucoka kiriniki mahinda kwa mahinda niguo gutigirira ni kahona fiu. Handu-ini ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi.